Ez Dr. Muslih Duhokî Serokê Zankoya Duhok daxwaziş hemî xelkê xwe xweşdivî dikeyin pêgiriyê eprênmayên Wezareta Tenduristî û Wezareta Navxwe li Herêma Kurdistanê bikeyin bo parastina xwe û xêzanên xwe û xelkê xwe li Herêma Kurdistanê xaniyetxwe da bimînin ta wekû me tirsiya tojbûnê bi nexweşiya vayrosê koronayê nemînin pêgiriya berdewam bi destşîşnê û paqijiyê bikeyin neçîne cihên qerebalix ta wekû çareseriyek bo belavbûna nexweşiya vayrosê korona bête dîtin û Kurdistana me here parastî û avedan من عباس صالح أحمد ڕامۆسای ئاینی دانیشتووی شاری دەربەندیخانی خۆشەویست پێم و ئامۆژگاری من بۆ خۆم بۆ خانەوادەم بۆ خزمان بۆ دۆستان بۆ هاوڕێکانم بۆ هاوشاریانی خۆشەویست بۆ هەر هاوڵاتێکی بەڕێز بۆ هەر مرۆڤێکی خۆشەویست ئەوەیە کە لەم کاتەدا لە ماڵەکانمانە بمێنینەوە مانەوەی ئێمە لە ماڵەکانمانە خزمەتە پێش هەموو کەسێ بە خۆمان بە خانەوادە و نزیک و دەوروبەرمان بۆیە بەڕاستی دەبێ هەر یەکەمان قەناعەت بە خێزان و منداڵ و دەوروبەرمان بکەین کە لە ماڵی خۆمان بمێنینەوە تا بە یەکەوە دەست لە دەست و قووەت لەخوا داوای بەرەکەت لە پەروەردگار و گرتنەبەری ئەم ڕێکارە جوانە کە سەرەتایەکی زۆر باشە بێ بۆ ئەوی کۆمەڵگاکەمان پارێزراو بێ لەم ڤایرۆسی کۆرۆنا. Ez Beyardûskî çalakvan barê medenî de taybet lawanda daxwaziyamiş hemî xelkî û lawan heye ku bibîne li mal ji bo parastina sexlemiya wan ji êşa vayrosê koronayê. Diyara girtina kafî û cihên werzişî kartekîneka negatif li lawan kiriye. Belê ez bêjim hemî genca demê xwe li mal bi xwendina pertûkan her rûsanê encamdana çalakiyên werzişî û her rûsanê karînana sosyal medyayê bû bilindkirina astê zanistî û rawşenbîrî بکار بینه به هنده که دا سخنمی دا بیتا پارسته